Kinong syong shnong ka umsaw nong karay kilayo ban pelaj yembat ban aitino ya wei umrat balatip kerteng kum ubangso lani sloloris hakaktin nong wei. Ya uni umrat lalap napo ketrok kebayang harut surok ba NH06 da kinong nyak trok. Uba Tony Shela sekretari kedor bar shnong umsaw nong karay ulayatu ba katok eningut kinong nyak trok kila pentip badon wei umrat balarung hapo ka wei ketrok ka ba kipenyeng harut kasurok ba NH06. Kumta mau lembat kisam lashnong kila le jurim bat lap shisha ya uni umrat bangso ubalari tengian hapo kawi ketrong. Laya thuru balashim ti ya te umrat bat sumar ya u hashwa ban aitino menta kasing syakatenat wildlife ban pelat empat ya u syaki klau. इधर में रुका था ना अभी दो पास में हुआ दोनों नीचे में आया पटक से इधर में सीट का बोर्ड में आ गया तो ट्रक का अंदर में किसा घुस गया वही तो घास का पास में रुका था इधर पेशाब करने के लिए हम लोग अच्छा 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 फिर इधर में वो निकलता नहीं है रस्सी लेकर या नहीं पकड़ सकता है फिर आके इधर में देखा कोई आदमी नहीं है फिर देखता तो आप दिखाए कैसा घुस गया ट्रक का अंदर में नहीं दिखाए नहीं देखा है तो उस टाइम में हमको तो बोलता है इधर में क्या सामान है नहीं उस टाइम में जो ये जानवर अंदर में घुस गया आप कहाँ में हम लोग नीचे में था दोनों नीचे में हाँ अच्छा 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 तो फिर वो गया अंदर में हमको दिखाता है ये क्या है फिर डर गया फिर इधर में जल्दी आके साथ किया फिर इधर में आदमी ढूंढा नहीं मिलता है लाठी लगाया हाँ इससे भी नहीं होता है फिर देखा आप लोग का दुकान खुला है फिर आप लोग को बुलाया है Stek ni ba? Yang mentar-mentar ka mentar lah saya sih. Kisam ki. Teki nang ya benci te urung hiya putra te kimte ba lan lupa na putra teki ya kam sekemat kan di kendet di wan kad ingin nomor ya ne ba ya kem tang ini we sak tai por ba kem nomor ba udah de bar truk na po asam ni long ha la sana sai kalian jongi kongki nong senong jong guys nong sa karai nga gumus ke tri senong rentar balik ni samla mo di wala wan akan ka office jong ka wildlife gajing wan gajongi kalong ba ni kalian ki samla bat nga manin ka janmet kiladon kini ki driver truck mo ki wala wan ai hangi yak ni ki merat bangso buang aktivasi lan yang tahu seluruh di umrat wala sedang ban duna let's say hane hampo kadang ribu hane hampo kejala kejongi dia ngi layo ini umrat bangso lan ini seluruh kede menin cewek hakapor kumba prasiteng lan kendai duna untuk hajat menmet dia ini ki driver ki bajunya ini ki truck ki ba penhap ya ki mar joki nampo kene kejala ngi sabar kejala kidang lek sabar akawe di jaka ka bagi juong ka waskan ka badan kaput bat katika semang winan dekat bagi tang lek sabar kalau aku batulongnya batu nombot je une merat slores ngintip warna kia warna lak kiu no sa sapo jongka truk te kini ki driver bagi kini ki nongnya kim poi perkat ba uladon merat te entah bagi layu ikila kendet berkota hadin ba kilaya kham sakmat bat lapoi hai saka ke bagi ngidon ngidang don pering ka jingatri pering ka jinga lama te wan khat ini driver wan khat ini ong ini ba kalau ya thu ini ba don umrat ba pala ko ka apa ka truk ka jumo te anda ngila lek rangkat bat ngar rangkat bagi ni samla nam ko snong ngila lek ngilap ban ba ude una umrat slow press bat kumta hi nga marmar kum unong ilam snong nga laong kini samla ban kem ngin IT saka wildlife te kumta ngila kem di merat mata ka step ngila yo pon bu yo ne merat bangso ne tahu seluruh res mungkin om siapa ka office ka wildlife te lengba kan ka jingwan IT ke jongi lengba ka jing lengba kan ka lat sai ko nak kalian jongi kum kinong snong ba om tang na po ka snong sa no krai re hapo ka dong riboy la ne hapo ka jelahi ba nginlong kita ki breu ki bayajan la si kita ki breu ki bana kum kinong snong kin banyata khamta mi kini kemerat kelas tang men ujaj om tang une ujaj merat sipun kali sipun cai kemerat ki
kibala sang ban dujai nak away kapor tang idon kampa bangin dan kajing etrelang apa yang upai ba bat na nakaliang department kanang ba kini kimrat kilong kibasingan kanang ba kini kimrat kinyo yak ta kajing em ba kinyo em sok la im saing da se hakajaka ka ba kidai ban em da se hakum hapoklau bat ngasngoro ban kentu bangi hapo kadong ribhoi ma kini kipor kini kibanai terkong le se kadai na kadau kajing thang klau pathar ma kali kajing thang klau ka ba pathar ka ba klem nong rem le se ka ba shu thang kat ka balap kat ka ba syam yaki klau ta klem le se wat la dam de ka jaka ka ba kitre kita la ka ba kirap kriang ru kila shu thang klau pathar namar kane kajing thang yaki klau pathar ru ka pendujak yaki sim kita ka pendujak yaki merat kimreng ka pendujak ru yaki sentiu ki skut la ne yaki kanbat ka snow ban kentu ma ko monong snong jang kadong riboy ngaso ban kentu ba tongin ya usiar la tongin ya sumar ka klau ta ba oi se la da nginon kam ban rap ban riang nginon kam ban thong jing thong ru wele se nginon kam ban kuitang itu ibenta ta da le ba kanang ban lai ban pur se kiwe ban klau ki tetap kanang bakan nomlong ka jing pendu nong le se ya kimrat kimreng ki sentiu bisot la ne ya kisim kido kata ketika message ke ba lingkot nak yang kajungi ba makin long kiba yajan se bat kami mariang nama lada klem ka jing em lada klem ka mariang gemdan jing em tentang idon kam haye kami ka mariang ka bakoi kita suba ka ba itengat bat ka ba singan ya kisim kido ba ya bat ya kimrat kimare